amathuluzi akhehla amakhulu njengomntwana noSimathe wathi namkhuleka kona izingelozi khuleka kuni bantu abadala mkhuleka kuni bagogo khuleka kuni bokhulukhulu bantu abadala khuleka bogogo nanibomkhulu njengamanje sizopheka umqombo bantu abadala ukuthi bogogo nanibokulukhulu ukuthi kube kuhle bantu abadala ingenisa phakathi kwekhaya uNkulunkulu khuleka kuni bakhehla amakhulu khuleka kuni bogogo khuleka kuni bokhulukhulu njalo. Hey sanibona bafowethu sanibona apha nenza umqombothi ke guys butshwala besizulu ku nenza umqombothi la ndenzela abantu abadala. So ukwenza umqombothi bafowethu kusimple ngu-ABC kusho ukuthi mawusenza umqombothi uya ngelimit yabantu kuqala bazofika ujonga abantu ukuthi kofika abantu abangakanani xa usenza umqombothi kusho ukuthi ujonga abantu ukuthi kofika abantu abangakanani ubheka inamba yabantu xa sowubheke inamba yabantu ube sowusebenzisa kusho ukuthi usebenzisa iKing Kong ufake nomgubo. Masike senze umzekelo mhlambe sithi kofika abantu abayi10 xa kofika abantu abayi10 ungasebenzisa u5 liter noma mhlambe ungasebenzisa u10 liter uthe uleni ungasebenzisa u3 kg actually ungasebenzisa u6 kg makuzofika abantu abayi10 umthombo mila okanye usebenzisa u10 kg kushiyana ukuthi basela kanjani mawusenzela abantu abadala utshwala besintu lokubiza kanjani. So kumthombo mila uphinde futhi udibanise nomgubo uthatha nje umgubo noba nguphi impuphu maize meal if usebenzise u3 kg for ukumixa umthombo mila uthatha futhi mhlambi lese u2 kg womgubo noma mhlambi u3 kg udibanise emanzini afudumeleyo angashisi kakhulu amanzi akho nafudumale. So mase udibanisile emanzini afudumeleyo umixe ukuthathe ukubeke phi ubeke emsamo uzothatha mhlawumbe mase umixile nje namanzi afudumele kulula bafethu ukwenza lento ubese ubeke emsamo kusasa ekseni uvuka kunamagwebu kusasa ekseni uvuka kunamagwebu so uyawuthatha uyawupheka. So namhlanje because of iweather because of imozulu ayikho enhle namhlanje so ndizowuphekela lapha endlini. So nifuna unibonisa abafowethu ukuthi utshwala besizulu kupheka kanjani mawusenzela abantu abadala. So sipheka utshwala besizulu bafowethu kubo sipheka ntoni utshwala besizulu andazi ikhamera ibonisa kahle but ngicabanga niyabona. Pheka ntoni utshwala besizulu la kungabi nesigaqa mawuzamisa wenza isidudu nje kusimple bafowethu utshwala besizulu. Ukhumbula ukuthi uthatha uzothatha maybe kanye mhlawumbe kuzofika abantu abawu10 u3 kg noma mhlawumbe uthatha u6 kg or u10 kg xa kuzofika abantu abayi10 mhlawumbe bezosela utshwala. So uthatha u3 kg noma u6 kg noma u10 kg weKing Kong xa sowuthathile uKing Kong uthathe futhi umgubo kube yisame level kushiyana ukuthi mhlawumbe umgubo wena usebenzisa kanjani. Bakhona abasebenzisa less bakhona abasebenzisa high bakhona abasebenzisa same level like mina bafowethu nisebenzisa ntoni isame level. Bafowethu kubalekile awudingi ukuthi uzutshelwe
Yenzela amadlozi wakho mhlawumbe unebhengela unabhengela. Isayidi uyacela mhlawumbe uhlale ubenzele nje. Uhlale nje ubenzele. Yabona. Ani beka unyawo bafethu ku safe liyavela liyavela ku safe manje. Uyamixa nje until ukuba sisidudu. Xa ngaba sekusisidudu uyaye uzowubeka pha emsamo, uyeke pha emsamo ukuthi ubande. Mase ubanda ncwe uthathe futhi iking kong. Mhlawumbe uzothatha let's say around 2 kg, uzothatha around 3 kg. Kushiyana ukuthi wenze isize engakanani. Uzothatha iking kong, le king kong lefuneka ibe enough ukuthi mangaba so umixa wena njengoba kusisidudu. Mase umixa funeka umixa ube manzi. Umixa only ngeking kong. So sometimes you can use even 10 kg, not more than 10 kg. Xa usebenzisa for abantu abawu10, mase user from 3 kg uyomix until ube manzi. I know ukuthi sometimes uba manzi before 10 kg. Amadlozi ayenzelwa bafowethu uhlala waphe nje. Ungalokhu ufuna amadlozi ukuthi akuphi. Abantu bafuna ukuthi amadlozi abaphe kodwa bafuna ukupha amadlozi. Uyayibona? uDr Simba ke bafowethu lo ngumfana nje waseGoli, umfana omncane waseGoli. Bathi nguDr Simba. Umfana wedlozi. Abantu bazonikhumbula kahle napha ku YouTube xa bebona uDr Simba phaya eveza iplazi lakhe, eveza nje izinto azenzelwa nguNkulunkulu. Bafowethu kunjalo nje, but not ukuthi ndithini, but nje idlozi liyaphiwa bafowethu, idlozi liyabongwa. Mawuthenga imoto ngawenzela amadlozi, like idlozi liyabongwa bafowethu, kuyacelwa. Idlozi lenzele something ucele nje ngaphandle kokuthi uphume uthi mhlawumbe kanye uyofuna uncedo kwabanye abantu, kwenzela ukuthi ungasikenywa la phandle. Udibane nenyanga zenyana, inyanga ezifana noSimba. Yacela edlozi. La kunike bogogo wonke kube kuhle. Sebenzi uhambe kahle abantu abadala. Liyakuni izimelo simkhuleka kuni makhehla amakhulu. Khuleka kuni bana abadala. Abantu abadala cela kuni makhehla. Uyacela phi edlozi. So izinto zinjalo nje bafowethu, benithini ke ndinibonisa ukuthi ukupheka ulendo utshwala besintu kusimple. Uthatha nje kuphela uzothatha nje kuphela mhlawumbe lesi uphekela abantu abawu10, uthatha u3 kg noma mhlawumbe uthatha u6 kg noma mhlawumbe uthatha u10 kg. Uphinde phaka umgubo futhi ungaqala ku3 kg, ungaqala ku6, ungaqala ku10. Pheka utshwala besizulu. Same thing mase ngaba sobumixa. Same thing mase ngaba sobumixa. Xa ngaba sobumixa uthatha futhi u3 kg noma uthatha u6 kg, ubumixa busisidudu until buba manzi. Uyabona? Akekho umuntu ongenadlozi bafowethu, akekho umuntu ongenankulunkulu. Ngisho nonkulunkulu imbala bafowethu uyanikelelwa. Ngisho nonkulunkulu imbala uyenzelwa.
ingakho noJesu ebethi melanda amandla, alanda amandla amanzi, alanda amandla emanzini. So izinto zinjalo nje bafowethu. Hlala ubenze nje utshwala besizulu bunuke ekhaya. Bunuke ubheke ukuthi mhlawumbe imali ngeke uzuyiphathe. Ubheke ukuthi wena angeke uzuyithole na into oyifuna ngokwedlozi. Mina ngikhuluma ngokwedlozi. uNkulunkulu uyacengwa, idlozi liyacengwa bafowethu. Simple. uNkulunkulu uyacengwa, idlozi liyacengwa. Ulenzele something nalo ungalokucenga. Every time abanye abantu bafuna ukublesswa but abafuna ukubusisa. Idlozi lami alindiphi? Hayi idlozi lami mina alindiphi mkhulu Simba, ngicela ibhangela, ngicela ukuza kuwe, ngicela ukuthini. Yenzela idlozi lakho. Sekusho uSimba manje, usho indoda enamandla. Yenzela idlozi lakho, ubheke ukuthi lona ufaka utshwala besintu, ulayita amakhandlela ayi7. Ulayita amakhandlela ayi7. Ucele nje phaya edlozini. Beka imali emhlophe, usho ukuthi wena ucela imali. Usho ukuthi ukhathele ngomashonisa, ubheke idlozi lakho alizokwenzela na. Uzathembe mawungumuntu. Idlozi lakho uthemba uNkulunkulu. Wenzela ukuthi mawufika ebantwini bayeke ukuqola bafowethu. Bayeke abantu ukudlala ngami. Ngithi mina makusetshenzwa abantu ngokweqiniso bafowethu. Kucaca inyanga, kucaca umthakathi, kucaca umuntu othweleyo. Kusetshenzwe ntoni? Inyanga ngokweqiniso. Kusetshenzwa abantu ngokweqiniso bafowethu. Yabona manje iyashintsha iba sisidudu manje. Iyashintsha iba sisidudu. Ndikuhlala kuwe, yebona ndikunokuphila kwaphakathi. Nkosi Jesu ukulungele ushiya kuya ngokwakho ukuthi ufuna i-thickness engakanani. Kutshwala osukubenza kuya ngokwakho ukuthi ufuna i-thickness engakanani. Because bona kuba thick. Asho njalo. La ngithola endaweni abathi Carltonville kulawo ngithola khona. La khona nisuke senikhipha lonke uhlobo lesilwane elixake umuntu. Khuluma mina ngezilwane ezihambayo, likhuluma mina ngezilwane ezingabonakaliyo, othola ukuthi kunabantu bazi abazibonayo. La ngitholakala khona kusegoli guys. La usuku nifumana khona. Awusukuthi wena isilwane size siyakwenza ebusuku, size isilwane silala nawe.
size isilwane siyakuyuza nje siyakuhlukumeza. Ulani tholakala khona ke bafowethu, ulani khipha khona zonke uhlobo lesilwane. Lani lapha abantu ngokusezingeni bafowethu, endaweni ekuthiwa iCarltonville. Oze endaweni ekuthiwa iCarltonville. Kulawo sokungithola khona. La khona wena usuke sowusisho ukuthi hey, mina Simba imali ayihlali, mina Simba hey mina ngiphila ngezikweleti sekuyiminyaka, ngifuna abantu abathi iminyaka sekuyiminyaka mina Simba ngiphila ngezikweleti. La ngitholakala khona, wena umsebenzi awutholi, izinto kuwazenzeke. Oza ngikhona la. Oza ngikhona la. La ngikhona ngisegoli bafowethu, endaweni abathi kuseCarltonville station 8. Khona nje isedrobheni laseCarltonville. But uma ufika edrobheni lisezindlini. Zikhona indlu zakhona kule ndawo le. So kusho ukuthi lapha eKrugersdorp angisazi usebenzela khona, ngikhumbula uba yi-estate bafowethu. Indawo esenisebenza kuyo kuseplasini nalapha estation 8. So i-estate kwakhala nje abantu abeza kumu, kakhulu abantu bebhange labathe isimba. Le ndawo yakho thina siyayisaba thina. Siyayisaba. Uyothina ungayisabi because of o-minister bahlala khona o-minister. Uzothina ungayisabi ngoba even ama-celebrity ahlala khona. Abantu abaninzi umzi wami bayawazi, abantu abathi kudala bendazi. Yabona abantu ekudala benilandela ngisho na last year 2023 umzi wami bayawazi oseKrugersdorp. Bayawazi nje. So la kulanisebenzela khona bafowethu. Kulanisebenzela khona, ndiyazi ukuthi before ndiye ndathi ebantwini nisebenzele eKrugersdorp but ngoku kulanisebenzela khona lapha naseplasini khona la eCarltonville. So ireason ukuthi phanda ingasebenzi indaba ukuthi abantu bayakhala ukuthi Simba i-estate thina siyayisaba le ndawo yakho. Uyabona? So mawuthumela iparcel ndakunikeza i-address. If ndikunikeze i-address yaseKrugersdorp ngicela usebenzise yaseCarltonville. If ndikunikeze i-address yaseKrugersdorp ngicela usebenzise i-address yaseCarltonville. Xa ungenayo icele i-address yaseCarltonville uma ungenayo. Khumbula i-thickness kuba yileyo wena uyifunayo. I-thickness wenza i-thickness oyifunayo. Wenza nje kanjalo nje bafowethu. Yeah. So ndifundisa abafowethu abangakaze bapheka ulendo utshwala besintu before. Andifuni ukuthi utshwala besixhosa, andifuni ukuthini umqombothi. Andifuni ukuthi utshwala besizulu. Ngoba senishilo nje nifundisa abafowethu kwindawo zonke nodadewethu abathi thina Simba akunamuntu osibonisa ukuthi utshwala besintu buphekwa njani. So utshwala besintu bafowethu buphekwa nje simple kanje.
simple ABC. Ngoba mhlawumbe ukhona okholwa ukuthi mina ngifuna ukufunda kuSimba. Ukhona nomnye okholwa ukufunda la afuna ukufunda khona. But ukhona okholwa nje ukuthi mina ndifuna ukufunda kuSimba ukuthi buphekwa kanjani. Nikhumbule ukuthi abanye abantu bafaka amazambane apha for ukuthi utshwala bobile. Ndiyaxolisa bafowethu. Kunabantu abafaka ngisho namaboots. Kunabantu abafaka iboots bafethu alifake la phakathi. So ndiyakhumbula nami xa ngiqala ukubenza bendingabazi xa ngiqala ukubenza. Ndiye ndafuna ukufaka iEast, ngithe sengithi ndiyayigalela kwathiwa hayi hayo. Kwathiwa yeka lento uyenzayo. Kunabantu abafaka amaboots la bafowethu. Umuntu alifaka iboots nje lingene. And ke kunembizo ezinkulu abanye abapheka ngazo bafaka amaboots la. Kuthiwe hey, landani iboots lika malume elinukayo lizofakwa la. Sifake la phakathi ake kuzobila ke. Kuyabila ke isikhathi esiningi. Yabona mawufaka iboots kubila kakhulu. Hey, nibhasope abanye abantu besifazane baphosa ngisho namaphendu wabo la. Ayiphose ngoyinjalo. Fune banithanda base kuthiwa kubaphi ngabaphi konje. Fune banithanda basemzini. Andithi amadoda itiya bayenza njalo xa besenza itiya abantu besifazane abanye. Kuthiwa hayi ubeka pha eglasini omnye umuntu wesifazane athela itiya yakhe nje. Hayi South Africa ibhizi bafowethu. Ibhizi ubuzamisa buze bube thick, bube sisidudu. Xa ngabe ubuzamisa. Uba thick. Ukhona bafowethu umuntu okholwayo nje ukuthi mina ndifuna ukufunda kuSimba. Ndifuna ukufunda kuSimba. Abanye sebeze bacabanga ukuthi mhlawumbe uSimba mhlawumbe okanye usebenzisa isalamsi. Isalamsi bafowethu andikwazi ukulenza. When comes to kwisalamsi, isalamsi andikwazi ukulenza. Xa kuza kwisalamsi andikwazi ukulenza bafowethu. But indlela engisebenza ngayo indlela kaNkulunkulu indlela yedlozi. Uthi izinqumo zakhe basho njalo. Umuntu nomuntu ophumeleliswa izinqumo zakhe. Izovusa lo msilo. Itathu ndathatha isiqi. Baby. Uza lo msilo. Itathu ndathatha isiqi. Wethu. Kunjalo nje. Kune video ekade ngiyipostile ku YouTube bafowethu na. Kune video ekade ngiyipostile la khona benikhuluma ngabefundisi. Eya video yabafowethu decide ukuthi kube ngcono ukuthi ndiyehlisa ngenxa yabantu abathathe ibhangela ngenxa yabalandeli bami. Bathi Simba ilevel yakho ayikho kulento lena yokuthi izinto uzoziposta kanje ezifana nezi because kunabantu abalandeli bami nje abandifollow. So that's why I decided ukuthi leya video ndiyehlise. Ndifuna ukubonga kakhulu bafowethu ebantwini guys, abantu baphiwe ngokuhlukahlukana bafowethu. Ndifuna ukubonga kakhulu ebantwini abandilandelayo. Ndifuna ukubonga kakhulu ebantwini nje abajonga wonke umsebenzi endiwenzayo. Ukuthi ngaba endikwenza umsebenzi kaNkulunkulu bafowethu. Indlela yokuphila. Njengoba siphila nje singabantu ngisho noJesu
naye zikhona izinto ebecorrectwa ngazo ngabalandeli bakhe noma mhlawumbe zingabhalwanga eBhayibhelini. Mawuphila uphila nabantu, uyazalwa ukhule ufane nje nabantu. So ngifuna ukunibonga kakhulu bafethu egroupini xa ninibonisa ukuthi Simba akuyo level yakho vele, uyabona. So abantu baqhubeke basubscribe babukele uSimba bafethu. Mina nifuna nje kuphela inhloso yami ukuthi kulashwa abantu ngokweqiniso bafethu. Into endiyifuna nje kuphela ukuthi kulashwa abantu ngokweqiniso. Ingakho ndenze WhatsApp group for indaba yebhangela, because of andifuni umuntu ozoqamba amanga kusasa. Izinto eziningi sezithatha otherwise ngoku. Izinto eziningi sezithatha otherwise sekuthiwa sikwi-cult sekuthetha amagama amaninzi. So andifuni umuntu ozoqamba amanga ngebhangela. Ingakho ndenze WhatsApp group ukuthi sonke thina sithatha ibhangela sihlangane phaka WhatsApp group. Ongakangeni ku WhatsApp group because bakhona ningakabafaki. Ngicela ukuthi nikhumbuze umsebenzi uba mninzi kwesinye isikhathi bafowethu. Uyabona, umsebenzi uba mninzi kwesinye isikhathi and wonke umuntu ufuna iattention yami. Umuntu ozalapha kuwo. Because abantu basuka ngenkinga eziserious bafowethu. Abantu baxakekile, abantu abalala abanye ebusuku. Uyabona, abanye abantu baze benze nama-suicide bafethu ngokuya ngenkinga ababhekene nazo. Umuntu aphelelwe into yonke, angabothi yakule nyanga lena, angabothi yakulomuntu lona, angabothi yakulomuntu angasizakala. Ezo nto ezo zinto ezikhona ke bafethu. Akulashwe abantu ngokweqiniso. Lana nikhathala ukuthi isilwane sakho sikhulu kangakanani. Yebo bafowethu, anikhathala ukuthi isilwane sakho sikhulu kanjani. Andikhathali nokuthi isilwane sihambayo oza kuSimba. Ungalithatha ibhengela bafowethu ebantwini esebelithathile nabasazolithatha. Vele ibhangela lizokuprotect. Vele ibhangela lizokubonisa. But nawe kuyafuneka ukuthi kube nezinto ozozenza ekhaya. Uyabona, kuyafuneka ukuthi uchele sometimes, kuyafuneka ubuthandaze, kuyafuneka ucele edlozini ulenzele nje utshwala besintu. Kuyafuneka nje nawe uke wenze something. Uyabona, kuyafuneka ukuthi nawe wenze something. Uyabo, because mina elami idlozi lisebenzisana namadlozi wabantu. Namadlozi wabantu asebenzisana nami ukuthi wena usizakale. Uyabona? Isalams andilenzi bafowethu, andithini ngesalams. Andilazi, ndilibonela kude, andilenzi. Ndenza into yedlozi, into kaNkulunkulu. Into ethi xa ikunika izinto ingakuhlukumezi, ngoba into endiyilwayo ukuthi abantu bangahlukumezeki. Idlozi mele ikunikeza izinto alikuhlukumezi. uNkulunkulu mekupha into akakuhlukumezi. Kunabantu abahlukumezekayo abafowethu. Ingakho nisisho ukuthi lisebenza ngokukaNkulunkulu, lisebenza ngokwedlozi.
kushiyana ngawo ukuthi wena ufuna i-thickness engakanani xa wenza utshwala besintu. Kushiyana ngawo ukuthi ufuna yabona nje masowuhluphekile enough uza nje noba sometimes uza nje uzohlala nami sikhulume. Uze nje sizohlala nje sikhulume. Yabona, uze nje sizohlala phansi sikhulume sibonisane. Noma mhlawumbe kanye kwesinye isikhathi awuphathanga lutho woza. Uyabona? Sikhulume sibonisane. Because idlozi ngendlela abathakathi abalivala ngayo. Idlozi uzusho nawe ukuthi yazi intoni? Lento yedlozi ayikho. Uzusho ukuthi lento eyedlozi ayikho. Uyabona? So woza sihlale phansi, ngabe ungumfundisi uyinyanga, mawungumAfrika nje, woza sihlale phansi. Isho noba mhlawumbe kanye kungathiwa maybe ungum-European, woza sihlale phansi. Woza. Ancestors zikhona yonke indawo. Ngisho nase-England imbala bakholwa kakhulu kwi-ancestors. Abelungu abamhlophe mpe abamhlophe bayakholwa kwi-ancestors. And abekho abantu abarespecta i-ancestors futhi njengabelungu. Bafowethu, awukuphile nabelungu. Awukuphile nje nabelungu, bayazithanda i-ancestors. Yebo. Bubo kwebuke bafethu ubutshwala besintu, bubo obutshwala besintu. Oza umqombothi, la sipheka ntoni umqombothi. Lo kwakuthiwa uMadlamini makawenze wenziwa sithi ngoku. Ngoba ndithi manje sesifuna ukuziphathela manje ngoba suke sisicengile kuma ancestors ukuthi hey sifuna usho ukuthi mawuzamisa, uyabona mawuzamisa ungabi nezigaqa. Awuzamisa nje ungabi nezigaqa, uzamisa uzube ulento uzuchapha uthi. Uyabona? Xa usuke uzamisa. Uzuchapha. Ungalokuthi ungayenza bafowethu ngisho nento encinci nje. Wenze nje into encinci mhlambe mawuhlala uyi1 wenzele i-ancestors. Xa uqeda ukuhluza anti uzowuhluza ukuthi ube alcohol manje ulento ube manzi. Uthathe lezi zinto lezi. Uthathe lezi zinto lezi uzifake nje noba kusejaridini mawuhlala nje kancane apha ngaphakathi na kwibalcony kuma flatane ebalcony noba lapha eminyango. Uzifake endlini, uzifake nalapha eminyango mawuhlala emaflatini. Uyabona? Let's say awunajaridi. Sifake lapha elento endlini uphinde futhi uzifake nalapha eminyango. Uyabona? Wenzela ntoni? Wenzela i-ancestors zakho. Akusho ukuthi mawenzele i-ancestors bafowethu sekufanele ukuthi wenze mhlawumbe kanye o20 liter or mhlawumbe wenze o250 liter. Don't do about 250 liter. Just do into elingene wena or elingene abantu abazoza. Just do into elingene wena or elingene abantu abazoza. I-ancestors zijabula kakhulu, zidla zihluthe. Uyabona? Zidla zihluthe. Yabona nje ubingathi kuyabila, kuba nesmell. Even yabona nje bangathi kuyabila kuba nesmell, ziyadla ancestors. That's how you feed a spirit.
That's how you feed a spirit. Lithi iBhayibhile uJobe ebesenza umnikelo every year. Umnikelo wantoni? Womshiso, wokushisa. Kusho ntoni? Kusho iBhayibhile. Kusho ukuthi uJobe ebefike athini achela inkomo, bayidle. Xa iqeda ukuyidla uJobe ayishisa inkomo, noma mhlambi athatha inkomo, noma mhlambi enze cause lithi iBhayibhile wayecebe kakhulu uJobe enenkomo eziningi. Lithi wayethatha inkomo uJobe ayixhele, kwesinye isikhathi bayayidla, xa beqeda kwesinye isikhathi ayibulale nje ayishisa. Esenzela abani? Esenzela ama-spirit, esenzela uNkulunkulu. Yeah. Uyabona manje i-changes zizo ke ezi-changes. So i-changes zizo ke ezi bafowethu. Ngeke ngifunda ama-comment, ndiyazi ukuthi babhalile abantwana bakaNkulunkulu. Ndiyazi ukuthi babhalile abantwana bakaNkulunkulu nedlozi. Uthi uZanele endifikele izolo ukuthi ndibenze for me cause I live in a phucukileyo place no one can come. Amen. Yenza kanjalo Zanele. Ngisho noba uve ismell, sometimes kuyenzeka ukuthi uve ismell eso smell esomqombothi osivayo, yenza lo mqombothi lo, wenza umqombothi ungawuyeki. That's how sifida ngakhona ama spirit. That's how sifida ngakhona ama spirit, because kahle kusebenza ama sign ngisho nama smell asebenza. Uthi okay but sinyuke siye pha kwenye comment. Uthi umyeki uthi akwabi kude eKapa. Cha akho kude mntana sekhaya, andithi izinto siyazikhoria manje. Izinto siyazikhoria, akho kude kwakona eKapa. Akukho kude tu, izinto ziyakhoria. Uphepha ukhona bafethu, uphepha nje usebenzisa 110 rand. Bathi impilo emnandi yabiza bafowethu. Basho kanjalo, andazi xa becula bakusuke kuthina. Bese sithi pha omnyathi mkhulu Simba uzibambele uphile lo mama kanti. Uthini? Uthi mkhulu Simba uzibambele uphi lo mama kanti. Hayi ke lo mama phela ndimi umuntu ozocela la. Ndimi umuntu ozocela la. Mina ngithanda ukuzenzela bafowethu, ngithanda ukuzenzela isikhathi esininzi. Yabona ke mengaba kudliwa ndiyapheka sometimes siyapheka, but ngithanda nje ukuzenzela. Ngithanda nje ukuzenzela. Yabona mengaba ndifuna kunento endiyifuna yami nedlozini. Ndifuna nje inhliziyo, ndifuna ukuzenzela, ndifuna inhliziyo ezomana igoba la. Yabona inhliziyo ezomana ijijeka la. Uma nosithi hayi kuzokwenzeka okanye mhlamba ngeke kwenzeke. Hayi andifuna inhliziyo enjalo mina. Ndifuna ukuba ndifuna ukuzenzela. Yabo. Ongathi usenza into zama ancestors, inhliziyo yakho nje igaya izibozi. Kunomuntu omkwateleyo mhlawumbe la somama bayalwana ikancinci. Kunomuntu maybe omkwateleyo nje. Kunjalo ke bafowethu, Dr. Simba umfana omncane, umfana otholakala lapha eGoli ke lo. La ungithola khona bafowethu, uyangithinta kwinamba ethi 064 977 5263. Anikhathali ukuthi kusisilwane esingakanani bafowethu. Anikhathali, ndiyasikhipha. Kade ndinibonisa nje indawo uNkulunkulu anikeze yona. Ukusho ukuthi le ndawo lena nje inomfulo omkhulu, umfulo ohambayo. Kulomfula mude bafowethu, mude kakhulu umfulo wakhona. Ndazi nokuthi ngathi how many kilometers.
because of ukuxakeka nje kwamanje niqeda ukuthola. So kusho ukuthi mina isilwane xa ndisikhipha ndisihambisa phi emfuleni ohambayo. Isilwane xa ngaba ndisikhipha ndisihambisa phi emfuleni ohambayo. Kunjalo nje bafowethu. Yeah. Kubalekile yabona bafowethu ulanda amanzi nje. Uyabona mawuza lapha kuma uphatha isigubhu, even oba uphatha ngamali. Uphathe nje isigubhu nithandazela amanzi ndikunikeze wona. Ndiyakutshela bafowethu ufika ukhiphe zonke into ezifikela sigijima ejaridini ebusuku. Ukhiphe zonke into eziplantwayo. Yabo that's how uNkulunkulu angisebenzisa ngakhona. Ungakhiphanga ngisho no cent. Uphatha nje 1 rand mhlawumbe nje 1 rand or 2 rand okucela. Ufika ucele ngawe ancestors zakho after uphuma uhambe. Yabona? After uphuma uhambe. So la ngitholakala khona nje full time kuse Carltonville. Xa ufike kuthiwa ndikho, ufike ulinde mhlawumbe. Uyabona? So kunjalo nje bafowethu. Kunjalo nje. Uthi doctor please repeat the number. Inamba bafowethu ithi ndiyibhale naphansi. Ithi 064 977 5263 064 95263. Inamba yami nansi apha phansi ithi 064 977 5263. Singaflatheli kakhulu ngapha ugcine kumoshakala. Yeah. Yabona? Siniphinda ndinibonise nje bafowethu. Akukhathalise ukuthi wenze into engakanani. Ndisho nento encinci bafowethu. Idlozi liyajabula kakhulu. Akudingeki ukuthi uzube emkhulu. Idlozi liyajabula ngoba wena usuke ufana noJobe wenza ntoni? Wenza ishishiso kuJehova, wenza umqombothi edlozini, wenza umqombothi kuJehova. Yabo uyabila manje. Uyabila. Yabo. So is either usebenzisa inkuni or mhlawumbe usebenzisa istofu kuse right. Usebenzisa inkuni noma mhlawumbe usebenzisa istofu kuse right. Noba nje usebenzisani kuse right bafowethu. Ngifuna ukunibonisa nje iword ukuthi kahle kahle iyo le nibhayizisayo yabona. Inkinga yeword ayikhonhle bafowethu ilokinetha la eCarltonville. Ilokinetha la eCarltonville ngaba nipheka ke inkuni. Inkuni bazithanda kakhulu ama ancestors bafowethu ngaba nipheka ngazo but ngoku inkinga yeword kuyanetha kumanzi so kumele ukuthi umsebenzi uqhubeke. Kungabi nanto ekuthiwa hayi iyastopha le. So bafowethu izinto zinjalo nje guys. Izinto zinjalo. Umuntu obheka pha kwa Simba uba kunjani? Hayi ndiyakutshela bafowethu. Hayi ndiyakutshela. Ziyakhala la. Yabona ayiradi ukuthi ndingasiza abantu dani ukuthi ndithi ngincede umuntu angasizakali. Hayi. Hayi bafowethu ngincamela ukuthi ndingasiza abantu. So kunjalo nje bafowethu. Thina landa amanzi nxaniwe manje. Yo. Thina ishiye nomqombothi apha nobona ubuxhapha kahle kanjani. Ebantwini abathi bona he abakwazi ukupheka umqombothi. Pheka nje noba into encinci bafowethu. Ngisho noba imagay 1, iancestors iyajabula. Esimeli esizobe siphuma la. Siso ofida ngaso ancestors. Umshiso abantu sazobenzela izinto bafowethu. Yabona esishiso sika Jobe lisazonibonisa ngelinye ilanga. So masike siqale sifocuselana ngoba uyabona isikhathi esiningi umuntu bafowethu na kunabantu nje ekuhlale kunuka umqombothi. Yabona uhlala unuke nje uthola ukuthi awuphekwanga and uyaphuma emall uyanuka umqombothi. Ulele and akunamqombothi uvale amafestiri uvale konke kodwa umqombothi uyanuka. Kusho ukuthi pheka lento noba incane kangakanani. Noba usebenzise u1 kg pheka lento le kunuka umqombothi apha kunento ezayo enkulu. Kusho ukuthi kunento ezayo enkulu. Kunento bakuvakashela abantu abadala kunento abayilethileyo. Always idlozi lizoletha into enhle bafowethu.
Uyabona xa kunuka nje umqombothi kunabantu abanjalo. Umntwana fonela athi Simba senina 3 days nje kunuka umqombothi waya and sometimes kunuka nemali. Xa kunuka imali imali iyakwazi ukunuka. Xa unukelwa imali uthola ukuthi imali ayiphathanga, uthatha iwallet mhlawumbe uzuyishiye imali. Isikhathi esininzi ungawenza umqombothi xa unukelwa imali. Ukwenza umqombothi ulayita amakhandlela noba mabini, uthi ikhandlela eli1 elingela kulo mama elingela kulo tata, obese uthi abantu abadala ndicela nindiphi imali, ndicela nindiphi imali. Is either bazokubonisa or uma business, ibusiness yakho yovela iflow nje. Uyabona eyo nto uzobuyenza bazokuncedisa kuyo abantu abadala. Imali kunuka le ngamaphepha isikhathi esininzi. Emntwini othi yena imali akaze wayiva inuka, kunuka imali engamaphepha. Yenza umqombothi ulayita amakhandlela amabini, uthi u-right ngowakulo tata, uthi u-left ngowakulo mama. U-left phela uhambisana nenhliziyo isikhathi esininzi. Uthi u-left ngowakulo mama, ulento u-right ngowakulo tata. Ulayita amakhandlela ethu ubeka u2 rand, ubeka amanzi, kusho mina ndingusi. Kusho mina imali yanuka, umqombothi yanuka. Ziyizinto ezenzakalayo. Ya, kunjalo nje. Kunjalo nje. Kuthiwa masibuyele emasikweni bafethu okanye emasisweni. Ya, ayiyavakala. Kuyavakala. Yabona xa ngaba sebekuthathela inhlanhla yakho bafowethu ne. Xa ngaba sebekuthathela inhlanhla yakho undithinde nje ndingusimba. Undithinde nje ndingusimba. Ngithanda khathala kangaka manje. Get tired. Bafowethu ndine special naso, especially sizobe nje sila ku December, special sakho na nge9. Kusho ukuthi khona apho nisuka sendikunikeza ibhangela, uprofethwa, usekenzwa. Abantu bakhumbula ukuthi mina ngisebenza kakhulu ngamanzi. Sizobe siye emfuleni phaya ke ndiyosebenza abantu emfuleni. Lapha nge9 ezika December ispecial sakhona nje bafethu singu 5000 ispecial sakhona ngoba kube kusetshenzwa ngokusezingeni. So ndiyacela kakhulu ukuthi abantu babhalise bafethu umuntu othi uyeza uyayishiya nje kuphela uzokhipha ideposit ukuthi ndibe sure ukuthi uyeza. Ideposit engange 1000 because of andifuni lento yabantu abaquka abafethu. Yazi abantu abaquka abafethu kunabantu abahlazekayo lapha phandle. Because at least uma ubhalisa uyazi ukuthi hayi ubani uyeza lo muntu lo and kuna something ayishile ebonisayo ukuthi uyeza. Uyabona ne? So si special enzobe ndisenza
la ku December siyazi ukuthi ukudla siprepare ukudla ku enough, siya prepare nje izinto enough. Zobe nisebenza ngokusezingeni bafowethu, zobe nikhipha izilwane khona la kulo 5000, anikhathala ukuthi sikhulu kangakanani, zobe ndizikhipha la kulo 5000 and nizokwenza sure ukuthi wonke umuntu ozobe enyathele nge9 ndimfaka egroupini. Ndifuna ukunibonisa ukuthi mina bafowethu indlela engisebenza ngayo andinamahloni bafowethu. Mina nisebenzi ngento engathi le ingathi xa usukuthi ufuna wena ukuthwala ahambe kwabanye abantu, xa usukuthi wena ufuna isalamsi ahambe kwabanye abantu, but xa ngabe sowufuna ukusetyenzwa ngokwedlozi nokaNkulunkulu anikhathali bazobe ndikunikeza amandla amanzi. Amandla amanzi ngisho nendlu engaka nje ungaba nendlu nje encinci uwafake lana, uyazi ukuthi impepho uzoyishisa apha, izinto uzozenza lana until now ukwazi ukuthi ulento ukwazi ukuthi wakhe amandla amanzi. But akusosithwalo bafowethu, akusosithwalo, yindlu ehlonishwayo. Kuba yindlu, andisho ba yindlu yamandla amanzi le, andisho kanjalo. Qhani kwenzela umzekelo ukuthi ungayifaka phi. Hayi kuyaxhapha, no kuyaxhapha. Yo, alana bayigesi le nikhathalisa abafethu phela lendlu incane. Ithi mbeke so kumele angasemnyango. Ke nibe amanyawo kancane. Ya, kunjalo nje bafowethu. Kunjalo nje. Yabo. So amandla amanzi ndiyazi abantu abaninzi obayethuka. Yo Simba. Indlu etheni le ingangenwa ngabantu. Kumele ukuthi ingenwe nje ifamily kuphela. Bafowethu indawo othandaza kuyo mayibe ngcwele. Indawo ehlala khona ama ancestors wakho mayihlonishwe. Ikamera lomuntu omdala mina xa ndikhule ukuthi waliyahlonishwa. Impepho thina besishisela endlini kagogo xa ngikhula mina ekhaya. Yabo, yindlu ongasoze wenze into engcolileyo mawungumntana. Uyabona, xa ungena khona noba ungumntana ostoti, umntana ontshontshayo, xa ungena khona uyathoba, uyahlonipha, indlu kagogo yabo. I-odrop zakudala ke ndinenzele nje umzekelo, bowufika kuNepali, ipali yakhona izocrossa kanje kulala ekhukhweni endlini kagogo. So ikhukhu eli uyalifolda, ulifolde ulibeke phansi kwepali. Ingubo kule pali le uzofika uxhome kule pali, ipali yakhona iba so, ufika uxhome ingubo, impahla, indoni, zi-odrop zakudala. So ndikhule kusho ukuthi ndikhulele ezilalini. So bengisazi ukuthi mina indlu la kuhlala khona amadlozi asekhaya iyahlonishwa ondlwe. So cabanga into eyi1, ndikunikeza amandla amanzi ne. Usisidakwa mhlawumbe lesengumfana ushintsha amantombazane, ushintsha amantombazane, mayintombazane ushintsha abafana wenza nje. Ucabanga ukuthi wena idlozi lizohlala mekunjani? Yabo. Because idlozi bafowethu kufanele ukuthi mawuthi ucela imoto likunikeza. Kufanele ukuthi mawuthi ucela umzi likunikeza. Ungaloko wena akunamuntu odalela ukuthi akholwe sephansi kwabantu. Izandla ziyagezana kahle kahle mawuza kuSimba. Hayi ukuthi ukholwe sephansi kwami ndizokugeza ngoba izandla ziyagezana. Uyabona? Uthi thokoza mkhulu, sithokoza mkhulu ngisiza abantu mayelana nemali esheshayo. Maphumulo ngizokubloka khehla, ngizokubloka, awungeni lana uzothetha nje into ezingena sense la. Ngizokubloka khehla lami. Ungaphindi yenze lento uyenzayo. Ungaphindi yenze lento uyenzayo. Kwathi futhi ndiyidelete lento yakho lana. Ungakulinga uzoyenza lento uyenzayo la uzothi usiza abantu ngemali esheshayo. Siza abantu ngemali esheshayo kanjani? Why ungasenzela ulive wenze le mali esheshayo? Sisho nathi sithi sifuna ukubona 1 million. Delete kanjani lento guys, anincede la. Ngimblokile lo muntu lo uyanibhedela la. Hawu. Ungazoxoxa kwi-account yami ulento uzothi usiza abantu ngemali esheshayo ngubani wena?
dlala amaskemasa akunamali esheshayo bafowethu angazokutshela ukuthi kunemali esheshayo lo akunamali esheshayo imali esheshayo iphuma phi yazi abantu umuntu unexesha nje lokudlala phatha ngomshizo yazi ngifake lo mshiso straight ulwandle madoda uthwala ulwandle olukhulu uthi mina ngiyafeba nje kodwa nginayo imali nezimoto cha andisho ukuthi wena lwandle mawufeba angeke ube nalutho mawufeba andisho ukuthi angeke ube nalutho uzoba nayo yonke into ofuna uba nanthetha mina ngamandla wamanzi anti kunabantu wena lwandle abafana nathi mina ndikholo sedlozini ukuthi ndibe nento ndiyicela edlozini so idlozi kusho ukuthi abantu bangabi confused before benisebenza yonke into yami indihambela kahle uyabona ne vele bekuba nama upside down life sometimes but manje kusho ukuthi yonke into endiyifuna ndiyicela edlozini kusukela idlozi lathi mandiye kumsebenzi yonke into endiyifuna kunabantu abanjalo mina ngikhulumela ebantwini abanjalo lwandle yabo bakhona futhi nabantu abanceda abantu abafebayo so andisho ukuthi kandithi bafowethu akunamuntu ongathanda irespect ulwandle udlala ngathi la umyeki uthi ngabantu basixhaphazayo mos bawo vele abantu abafana nalona athi kunemali esheshayo ngabantu abanixhaphazayo ungaboyifollow into ethi nemali esheshayo waye umuntu engazenzela imali esheshayo ezoloko ezosibhudela la waloko esibhudela la uthi ulwandle uthi lokuxeleka ngemali esheshayo uyakunyela mtshele ukuthi mali bakhe ya lunjalo ulwandle so ya izinto zinjalo bafethu uthi true sisipho uyabona ne bangazosibhedela vele bafethu ungafollow nje imali esheshayo la so 9 December bafethu sobe sine event enkulu sobe nje sine event enkulu kusho ukuthi la ndikhona kuzobe kulikhishi la ndikhona kuzobe kulikhishi la khona sobe sibhizi silungisela abantu kukhona futhi lapha eplazini ikhona pha ku YouTube uDr Simba Lwandle kula khona ngizobe ngisebenzela abantu mina bafowethu andikholwa mina ukuthi mina ninazo nje kwayibelieve ukuthi manje ngincede umuntu angasizakali into xa ningakwazi ukuyenza mina ndiyakutshela ndithi le andikwazi ukuyenza ukuthi uzongena ku social media uzokhuluma ukuthi ku social media uzokhuluma ukuthi hey mina uSimba akakwazi ukunisiza kwathini ukuthi wena ucabanga kanjani but mina ngokwami ingakho ndenza igroup ingakho nisithi abantu abazofika nge9 zobe nibafaka egroupini andikhathali ukuthi inkinga yakho inkulu njalo owami uNkulunkulu oElijah uNkulunkulu Abraham uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu oMoses lo owami uNkulunkulu nangu sisho nedlozi lami futhi nje linamandla kakhulu bafowethu nanku sindisiwe uthi camaga umkhulu ngiphuphe ubulongwe ingathi bengizosinda mawuphupha ubulongwe mntana sekhaya hamba kwesinye isikhathi uyogeza ubuthathe nje ubugcobe emzimbeni uthatha 20 liter wamanzi ufaka u2 uthandaza uzithele uhlambe pha emfuleni kwesinye isikhathi ungabuthatha usinde ubulongwe akuyonto embi uyasho uzanele pha uthi camagu uthi mina ndiphuphe ndiphansi kwamanzi usenzani phansi kwamanzi usenzani ufuna olwandle bakugwinya olwandle so izinto zinjalo bafethu senizovala nje ulive nje kancinci kunento bendihalula ukuyichaza kushwale thi ngiqale nigqithelana uDola uthi amen uthi mina ndiphuphe okay ndiphansi kwamanzi ndiyasha bafethu andazi banishisa ilento leyo ukuthi iroom incane
but ngithanda the way ixhapha ngakhona nanoba niyayibona nabafowethu ixhapha kamnandi. Xhapha kamnandi. Thi ndiyibhekisise kahle ukuthi iyavushwa noba iya ngaphi. Akusena nezikhukukazi laba bafethu ezisho ukuthi kuvushiwe. Izikhukukazi azikho ezisho ukuthi hayi sekuvushiwe manje emkhulu. So kunomuntu ekade enibuza abafowethu ukuthi mawuphupha ibhokhwe ikujongile kuchaza ukuthini. Wabe sebuza futhi kusho ukuthi mawuphupha ibhokhwe ikujongile. Kusho ukuthi khona apha idlozi liyakubonisa ukuthi likujongile. Uyabona? Uthi kuphi igogi ulwandle. Ugogi intoni ne. So kunama spirit bafowethu. Ngifuna ukuchaza nje ngama spirit nje kancinci. Uyabona kune spirit bafowethu umuntu ochola ukuthi mhlawumbe uphupha ngenyoka. Inyoka ozosuka uphupha ngayi different akuzizwe inyoka ezi. Kunenyoka eziathekayo. Kunenyoka ukuthi mawuphupha ngenyoka mhlawumbe zifuna ukudla. Kusho ukuthi khona apho ke khona abantu abasuke befuna ukushaya, khona abantu abagibisela, khona abantu abakuzamayo. Sometimes ukuphuphe nje kunomuntu nje okulwelayo. Uyasho uLwandle uthi gogo uxolo. Kunabantu bafowethu abagibiselayo, you understand, nemawusuka uphupha inyoka zifuna ukudla, but mawuphupha inyoka izothile yonke into nje ikakuhle and you feel safe. Athi nilungiselana le puzzle wathi la. So xa uphupha yonke into bafowethu ku right. Uyabona but ayiphupha inyoka yakhe. Inyoka zabantu ke bazibona different. Inyoka iyakwazi ukuyibona mawune nyoka. Oko nje kusuka kuyinhlanhla. Kusuka nje kuyinhlanhla oko bafowethu. So kusho ukuthi ispirit senyoka sihlukene kayi2. Ispirit senyoka kunenyoka yenhlanhla, inyoka yenhlanhla, inyoka yekhaya. Bafowethu ithi nimela ngaphandle kuyashisa lana manje. Kushushu lana. Andithi ngoku igesi andisiqhelanga bafowethu. Lana anihlangananga nondwe. Umuntu lokho request ukuthi hey andifuna umuntu requestayo manje. Ngenzama ukuphumula ngizohlala laphi na? Ngikhathetsi. Uthini lona lana? Nangomnye usindisiwe. Uthi xa uphupha inkomo ebomvu ithetha kodwa uvele uyiguqele. Xa uphupha inkomo ebomvu ithetha uvele uyiguqele. Ukuphupha inkomo ebomvu ndikwazi ngalilo ibhadi, ndikwazi ukuthi ngalilo ilishwa. But inkomo ebomvu xa izokuhlaba ndiyazi ukuthi onto esukile ibhadi kusuke kunento ezokwenza ungaphelwana ngumsebenzi lapho. But xa iphupha nje inkomo nje uyilento izothile yonke into iright. Lokho kusho ukuthi inhlanhla nje nawe manisho njalo. Inhlanhla ihamba nawe. Yonke into sokuthi uyayenza isuke vele izokwenzeka ngendlela idlozi lakho elifuna ukuthi yenzeke ngayo. Uyabona ne? So kunjalo nje bafowethu. At least niphumile pha emshisweni. So ama spirit ke bafowethu yabona ispirit bathi intoni konje. Sibiyele la kuma spirit. Mesikhuluma ngespirit sokhozi. Xa sikhuluma ngokhozi sikhuluma ngeeagle. Sisona spirit endisithanda kakhulu ke eso. Xa uloku uphupha lento ama-eagle wena kusho ukuthi noba bangazama ukuthi uhlupheke but angeke uhlupheke. Mawuphupha nje eagle noba bangathi bayazama, you are not a person ongabaphuwa. Uyabona awunguye umuntu ukuthi ungabaphuwa xa uphupha ilento ezifana ne-eagle. Xa ungumuntu ophupha mhlambi ndikhuluma ngama spirit ama spirit lana. Xa ungumuntu othanda ukuphupha inyoka, inyoka ezizothile kusho ukuthi wena ispirit sakho sispirit esinamandla. Kusho ukuthi into mawuzenza nje ziyenzeka.
izinto xa uzenza nje ziyenzeka uyabona. So inyoka is not a bad symbol, but inyoka esuke i-attacker kusho ukuthi kusuke kuyinto wrong bafowethu. Kusuke kuyinto wrong because nabathakathi basebenzisa inyoka uyabona, but abakwazi ukusebenzisa i-eagle. Uphupha ibhanoyi usuke uzothola ama-promotion, amandla akho asuke ekhuphuka. Xa usuke uphupha ibhanoyi kakhulu uma uyigibele, ingawe ifoni yami bafethu kunomoya la. Ingawe ifoni yami. So bafowethu lo live lona izowuthola kahle pha ku Dr Simba Lwandle TV. Lo live lo lana izowuthola khona bafowethu, la nitholakala khona indawo kuthiwa kuse Carltonville. Usho ukuthi le ndawo le ndikuyo isentsha ndisabuilder la ndikhona. Ungathi xa ufika so ufika wena so uphapha. Andike ndiyibeke nje kanjalo bafethu, senizovala live. Andithanda abantu abaphaphayo. Kunabantu othola ukuthi xa ifika sefuna ukuzenza ngcono, sefuna ukubanjani. Vele bafethu ngithobile ngokwami, uya understand, but andithandi mina umuntu oniphaphela bafethu. Ngithanda ukuthi mangabe usuke endlini ukhishwe into ekukhiphileyo, uyabona ukuthi mhlawumbe kanye ukhishwa zizilwani, ukhishwa ingxaki, ngoba mina ngithanda ukufacana neproblem. Andithanda kube ngathi ngoku sizohaliselana ukuthi mina ndinantoni wena unantoni kwathini. Eyo nto engeke isincede, nokuthi mina kufanele ukuthi ndibe nantoni ukuthi ndikusize. Eyo nto engeke isincede bafowethu. Ndicela siphumeni nje kwindaba yokugabiselana ukuthi mina ninantoni wena unantoni. Ndicela siphumeni kwezongqondo ezinasebenza umsebenzi wedlozi bafowethu. Xa ufika kumuntu esilwane, ndisuke into endiyibhekile, andikhathali ukuthi ufika kwelinye ixesha ndimadlakadla kandinje. Into endiyibhekileyo inye ukuthi mina sikhipha isilwane, akuna celebrate ozolibona la kuthiwa nguSimba. Uya understand? Xa ngaba usuke kunenkinga exakileyo, ubona ukuthi lento lena ungaze uzibulala nokuzibulala, oza sihlale phansi. Uyabona? Oza sihlale phansi. And uyazi ukuthi mina mawukhipha inkomo yami andifuna iqhatha, lento usuke uyifuna yilento usuke uzoyithola. But mengabe uthi ufuna ukuthwala ungezi kimi, because mina andithwalisi. Xa ngabe usuke uthi ufuna ukuthwala, xa ngabe ufuna ukuvulela inhlanhla, ufuna ukunikezwa amandla amanzi, because amandla amanzi ndiwenzeleni, ndiwenzele lento okuthwetyulwa kwamadlozi. Andiyifuni lento okuthwetyulwa kwamadlozi because impilo zabantu ziyastaka bafowethu, uyabona. So that's why ndenze ntoni, ndenze into ekuthiwa ngamandla wamanzi. So ukuthi ukwazi ukuthi wena nje into zakho zenzeke ngenkani, phazanyiswana ngomoya la yeah, uyabona. So izinto zinjalo bafowethu, izinto zinjalo. I'm getting a little tired but andazi ukuthi why. So xa ufika lana ungafika ujonga uba yo uSimba uzokwazi mhlawumbe ukwakha indawo entsha le bafowethu. Xa niphuma la ndiyokwakha eplazini, you understand. So mina nisebenza ngokaNkulunkulu, ndisebenza ngokwedlozi, you understand. Uyasho Phawuzolo uthi thokoza mkhulu, nisebenza ngokaNkulunkulu nedlozi bafowethu. uNkulunkulu ukhona, idlozi likhona. Xa niphuma la niqeda ukwakha la ndiyokwakha eplazini, yabo. Xa niphuma la, ngoba intoni, idlozi lijabula kakhulu mawusakha bafowethu. Mawusebenzele ekhaya idlozi lijabula kakhulu, ayithathi imali yedlozi, yabo. Kunabantu abakwazi ukuthatha 500,000 umuntu ayithathe ahambe uyinikeza intombazane, just intombi. Isikhathi esininzi abantu abaninzi bayihalela o lifestyle leyo. O lifestyle bafowethu, yes vele inemali, mina niphikisi, uya understand, uyabona ne. Mina niphikisi, abekho abantu abani entertainer njengabelo. Ngithi ninibonise something, ufuna nibonisa something, yabo. Umlungu uthatha inja ayihambise kuyiwalk. Umlungu uthatha inja ayihambise island ayiwalkisa. So thina sinalo ixesha lezinto ezifana nezithina ngabanye. Abantu abamnyama bafew la nihlala khona nike nibabone bewalkisa inja. So idlozi lithanda mawusebenzele ekhaya, ungathatha amabonus wakho, uthatha imali zakho uhamba uzigibisela nje ezinyangeni, uhamba uzigibisela ebantwini. You understand? Sebenzela phi? Sebenzela ekhaya. Ingakho nibonisa abantu ukwenza ntoni, ukwenza umqombothi, ukuthi umqombothi ubalekile. And umqombothi uzuve nesimele. Ento zikhona into ndizithetha abantu bazazi. Umyeki uthi mina mkhulu andikwazi
ukuza apho ukhoyo ngoba ndiseKapa ndingenza njani. Uyanifonela Mike, uyanifonela sihlale phansi sikhulume. Yabo, uyanifonela sihlale phansi sikhulume. And bafowethu ndiyazi ukuthi abantu ba respecta kakhulu iziprophetho zami. Okwensuku ezinisamile nikhumbule ukuthi mina ndibhizi nisebenza ngokwedlozi phela. Only yabona abantu xa besisho ukuthi hayi khokho sibuyisele isiprophetho ngizosibuyisa isiprophetho. But nje ndisamile because of umsebenzi enibhekene nawo. Njengoba nibona apha benikade ninibonisa elibaleli ukuthi akakhiwa bafethu kufanele ukuthi kwakhiwe. Uya understand ezifana nezo. And xa uza kimi uyazi ukuthi mina monithuma uyazi ukuthi lisuke nizoyenza lento oyifunayo. And ungabi nje ngumuntu ozothi xa uza kimi ucabanga ukuthi uzokwenzela izinto for free. Andenza izinto for free bafowethu ngoba mina nisebenza ngezinto ochola ukuthi kufanele ukuthi ukhiphe imali kuzo. Basike senze umzekelo olula. Mina xa ngikhipha isilwane zokubalula nje into eyi1 lisebenzisa inkukhu emnyama nezinye izinto nezinye animal endizisebenzisayo. That's why isilwane nisho noba kungathi ahleli iminyaka emininzi kanjani. That's why kuthiwa isilwane andikhathala ukuthi isikhulu kangakanani. Sisilwane sihambayo, sisilwane mhlambe singabonakalisa amathuna. Lisebenzisa nje kuphela inkukhu emnyama. Eyo nkukhu ezobe ifuna imali lapha eJoburg iyadura. Mhlambe ishiphu ungakuni ungeza nayo. Uyabona ungeza nayo. Even futhi inkukhu ezimnyama abantu abathi Simba thina sifuna ukukuthengisela inkukhu ezimnyama ningazithenga ngoba inkukhu ezimnyama liyazidinga abantu banezidlwane bafethu ngokuhlukahlukana. Kukhona ukuthi umlambe nomkhokho uchola basawuzoba namabhathi entweni ezenzayo because of inkinga yakho hamba umix. Uva ukuthi inyanga istrong uyagijima, uva ukuthi akwathini uyagijima. So mawuhamba umixa eyonto ikudalisa iminyama. Kula khona nisuke sendigeza nje ndikuhlamba. Nokuhlamba nakhona kune level zakhona. Even nasesilwanini zikhona into endihlamba ngazo but still nazo zidinga imali besides inkukhu emnyama. Yabona khona abantu abathi phela bona igazi abalithandi. Khona indlela enisebenza ngayo ithi nime ngapha bafethu yophula ifoni yami lena. Yophula ifoni yami. Yabo. Thini meso. Uyofuna ukuphula nje ifoni yami. Uya understand. So kude way nisebenza ngakhona nithi ngokunomoya abafowethu na. Kunomoya la. Lethi ndibalance sela. So kude way bafethu enisebenza ngakhona kunomuntu okathi xa ifika abophe abazenza abantu bafethu baqoliwe badibene nabantu abarongo. Uyabona badibene nabantu abarongo but mina bafethu anifuna iqhatha into yakho isuke evela izokwenzeka ngoba angeke bafethu ngcame mina ilife yami ukuthi ndisiza abantu kanti at the end andizokwazi ukusiza ngamanga. I understand idlozi kudala bafethu la upside down until uNkulunkulu endenza nibe ngilomuntu nguye. So umsebenzi wami ukuthi umuntu xa isuke anikhathala ukuthi icase ingakanani. Andikhathala ukuthi icase yabona mawuzokwenza lento ndiyifuna unganifonela unditesta. Unganditest. Mawufona sokusazi ukuthi usukufunani. Kunabantu abakuthesta abathi Simba mina ndiye caseini Simba. Ndiya ecaseini kusasa okanye mhlambi next month, you understand? Lithi okay ukuthi ndikulungisele mhlambi komela uze nento ekanje nakanje ukhipha into enga mina Simba ndihlala kude decent that bafowethu andisebenzi mahala guys. Xa usuku ufuna uba ndikusebenzele mahala ngena namanzi oza ndikuthandazele. Ndiyathandaza. Oza ndikwenzela izinto. Ndikuthandazele for free. Uze namanzi for free. Amanzi futhi zokunikeza nalapha kum for free. You understand? That's how I work. I don't work ukuthi sekumele ukuthi ngoku ucabanga ukuthi mawuthi uzokhipha isilwane komele ngoku Simba mhlamba kanye njengoba like isikhathi esiningi xa ndisibona ukuthi isilwane sakhona sinenkani okanye sinamandla sibamba ngenkukhu. Hayi ndiyazi ukuthi xa sike sabona igazi ngoba sihlatyelwa ndithi siqhela ukudhlabela. Bese sabona igazi siyagijima. Yabo ndibuye sengibuya ngezinye izinto engente ndizifake.
engentende isifake. So ibese ndikulungisela inhlanhla yakho khonapho. Uyabona ne. So inetwork andazi ukuthi inetwork injani la. Inetwork yalana khona inokusokolisa sometimes andazi because of uvele nje uyiposta wafethu but inyamezele. I think into sizithetha apha zibalekile. Excuse. Uyabona. So izinto zisebenza njalo bafowethu. Unga like mawuthuma uSimba, thuma uSimba usazi ukuthi kumele ukuthi njengibunithuma nami kumele ngithole something. Mina ngumntana onjalo bafowethu. Awuvele nje usukuthi uthuma uSimba nje. Ongathi mhlamba ndazi ukuthi uthuma ntoni. So kunabantu umuntu afika ngixaka umuntu afika ngixaka ukuthi lo muntu uhambe i-distance ukuthi azofika but mase kumele ukuthi akhokhe for lento lo msebenzi onizowenza. And kwabanye ukhokha double living triple. Umuntu abejikajika and umbona ukuthi imali uyiphetho mnyabe ejikajika unimoshela ixesha. Unimoshela ixesha. Yeah, understand. Unimoshela ixesha because of kusho ukuthi wena awufuni ukuncedakala. Why ndisenza ama group? I group enhlanganisa abantu. Lihlanganisa abantu ukuthi kungabi namuntu ozoxoka. Angabikho umuntu ozoxoka. You understand? Andisho ukuthi bonke abantu enibanceda bakhona abantu abafihlakeleni basizayo. Aninankinga namuntu futhi umsebenzi wami ukunceda abantu mina. Ipower nje endinikezwe bakhala lisho nasecaweni ndina 9 years bathi siyaqala ukubona amandla mangaka. So igroup nge9 esizobe siyenza anifuni umuntu ozoxoka. And even abantu enibanikeza nabantu enibanikezayo kuyenzeka ukuthi umuntu sometimes athi xa ndiya kuSimba bengicabanga ukuthi nizoba rich njengaye. Bafowethu kunezitepe kumele ukuthi uzithathe. Kunokunyamezela kumele ukuthi ube nakho. Kunokukhala kumele kube khona, kunokujabula kumele kube khona, kune sacrifice kumele ukuthi uzenze. Uyabona? Uthi uwelekazi uthi ngicela mkhulu uba segroupini xa unebhange la kuphela ubi segroupini nje. Ethi njengoba nishisi bafethu ndiyabuya. Yayibona ukuthi isebenza njani welekazi. Niyayibona. So uba segroupini xa ngaba unebhangela. Andikufake nje egroupini. Ndihambe nje ngichola noba ngibandi imfake egroupini. Uyabona. Uyochola kwelinye ixesha uchole nabantu abarongo. Uyochola kwelinye ixesha uchole nabantu abenza icompetition nawe, uchole kwelinye ixesha nabantu nje abafuna ukukuwisa. You understand? Kube ngathi hayi xa uya kwaSimba usuku udlala. Mina nifuna abafowethu abona mawusuku unenkinga eserious. Unitshela ukuthi wena uzihambile inyanga zonke uhambile abantu bonke abathembayo. Inkinga endiyifuna inkinga esuku ibonakala. Andisho ukuthi ngcono, andisho ukuthi ngithini but mina ndifuna inkinga esuku ibonakala. Yabo kufuneka mawuthi phela nawe usho ukuthi umzekelo uthi mina Simba imali yami nibona obandenzani. Mawusho nawe ithikithi lakho nibende libona ithikithi lakho ukuthi hayi man. Lo muntu lona be deserve ukuthi after 10 years uhola umzekelo
let's say 22,000 sebenze emasipala lo muntu lo. 10 years imoto ayikho, 10 years umza wakhiwa, 10 years izikweleti, ushintsha abafazi wenzani. Ezinye izinto ungazusho ukuthi mhlawumbe ukucinga kancinci kwabantu. Bekufike umntana apha kum ebephethwe sisilwane lo mntana lo, bamshaya ngesilwane kudala, bemosha umntana ifuture yakhe because bebona ukuhlakanipha. Bebona ifuture yakhe umntana ukuthi lo mntana lo usazoba mkhulu elifini. So ndabuza abazali ukuthi nibambi lo doctor. Mase ndikubuza ngedoctor, kunezinto abafethu ezingadingi inyanga. Kunezinto esike sithi umuntu ngumqondo wakhe. You understand? So why nibuza? Ndibuzela ukuthi xa ngaba sendiyenzile lento le, inhloso yami yokubuza. Ungabe usithi hayi beyivele izokwenza, kanifuna onto, anifuna odoti. Because mina xa sengiqala ngisebenza umuntu kufana nje nalo ka 22,000 asebenza emasipala. Lo ka 22,000 asebenza emasipala akaboni lutho. Ezinye izinto abathakathi baziqhubha ukuthi ibanjani. Kunabantu abanxilayo. Anxila umuntu bafethe ehola imali ezinkulu. Anikhathala uba ngi-3,000 5,000 obona ukuthi lena ebengazama ukuthi mhlambe akhe ibhizinisi anyana enzeni. You understand? Bafethu imali encane iyazenza into ezinkulu. Iyazenza into ezinkulu. You understand? Beninokuthi nangobe nisebenza ngike ndasebenza nasemayini. Sikhala ukuthi njengoba ndikufishane nemayini ke la. Sikhala ukuthi yazi i-security uyofika i-security sihola omhlambe sinyo 3,000 or 6,000, thina amadoda sithola ibonus mhlambe la ko 6,000. Sithola ibonus more than even 10,000 ibonus sometimes. But uyofika thina sihlupheka kodwa i-security zofika sina everything. Sakhile ekhaya, sakhile la. Ngothi uyambheka umuntu wakho oneminyaka emincinci. You understand? Ezinye izinto ziyaqhutshwa ngabathakathi. Thina nibonise lento ndithi ndakhile ndisexa kwezimayini la. La nhlala khona kuseduza niblayifo leni ibonayo. Abantu abaninzi bathanda ukulahleka xa bezako. Mingakho ufuna mawuza kuma inhliziyo yakhe ibe clean. Ungezi kum ngobhathi. Ungezi kum ngokuthi wena kudala uqolwa zinyanga kwathini. Iza kum ngenhliziyo eclean. Yabo ubheka ukuthi uNkulunkulu uyokwenzelana. Iza kum ngenhliziyo eclean. Mawusukuthi wena ufuna ibhizinisi yakho igijime, iza kum ngenhliziyo eclean. Mina ngisebenza ngokwepace yami bafethu, ungaziqhathanisi nami. Sebenza nje ngokwepace yami. You understand? So usuke ufuna ukuziva emzimbeni kuqala ukuthi lento le ndiyifuna ngizoyimelana. You understand? Mawusukuthi uza kusimba. Yabo, mawusukuthi uza kusimba. But I'm sure ukuthi before lenyanga lenzo ke ninenzela into, but inkinga andithandi bafethu ukwenza. Yabona leyo lokhu ufikela eyo nto endinabo bafethu andifuna ukuniqhatha mina. Kufuneka imali lapha phandle ukuthi ukwazi ukudrive imoto ezinhle. Ukuthi ukwazi ukudrive imoto ongazumana ulento kuthiwa yintoni konje imoto ezi-overheatayo. Ukuthi uhlale emzini ontofo ofudumeleyo ozobe ungowakho. Ungathi at the age of 30 njengami obukhala yo i-RDP yasekhaya. Yo mina ndiyahlupheka. Osimba vele bazinyanga. Usimba umbona manje bayinyanga. Awumazi usuka shayekile nami. Laphelwa nami ziplani nami. Athi life lana isaqhubeka, if ingaqhubeka la usho ukuthi koba imagic. Today kuba ngathi ya break mawuthethe inyani. I'm only 30 years bafethu. I'm still young. But I'm old enough ukuthi ngoku kule age lena sekumele vele ndibe nomzi, because at the age of ezinye cultures it at the age of 19 kumele ube nomzi. Qala ukuba nomzi at the age of 21. Njengoba senikhatywe sencounter lona ndiwuthenga manje lo umzi wokugcina gcina. So xa uza kumo uza ngento eziphathelene nemali unganingabazi.
ungakulingi ngcono ukuthi ungezi than ukuthi uzongabaza xa usukubuza ngento eziphathelene nemali. Andikhathali ukuthi ufuna uba nemali, andikhathali ukuthi ufuna ukukhuphula kangakanani kwibhizinisi yakho, ungezi kumuntu ngabaza. Yabo, ingakho nisithi abantu abafika la ndisakha la ndikhona. Xa niphuma la ndiyokwakha eplazini. And abanye abandazi back ukuthi uSimba unemizi emingaphi kwenzakalana. And andifuni futhi ukuthi undazi mawungandazi, ku right ngokungandazi. Yabo, but into sokuze ngayo into nisuke nizokunceda kuyo. You understand? Gulu what. Uyayibona? So izinto zinjalo bafethu. Inamba mithi 064 977 5263. Business yakho istakile, ibusiness yakho ayihamba. Ndibuye ndijimile manje. This week abantu bebhangela balindela abase groupini abamabhizinisi kakhulu. Khona nizonenzela bafowethu abamabhizinisi kade niphumile nje nami. Yabona, phela mina xa nditsiba nje noba ndithi phinde ndithi anifike nihlale la ndiyakhona. Phumile bafowethu, ibuyile uDisemba lo Disemba lo akumelanga bafowethu kuthiwe umuntu webhangela onebhizinisi kuthi wena la kulo Disemba uzobe ustrugglisha. Ndifuna kodwa mina abantu abakhuthele othi mina Simba nizoyimela mina into yokuba busy. Yabona, into yokuba busy nizoyimela. Mina ndihamba ngepace yami, ndithanda futhi le pace yami. We understand? Thanda le pace yami. Yabo, because nisasota out izinto zami. But ngicabanga ukuthi nami lo December lo kumele ukuthi ndinibonise ngokwami. Phela mina ndiyethanda ukuthi nibone ngami. Yabo, khona abantu kade bengalikhola ibhangela ndawina ama competition abantu bejongile. Ibhangela saqeda ukulenza. Ibhangela niqeda ukulenza ngithola iplus. Abantu bayazi for free bafowethu anizani khiphe nje no 10 cent. For iplus lakho nizani khiphe nje no 10 cent. Likhulu linamanzi. Umfulo omde ownwa ndimi ukuthi elo plus elo akekho umuntu ongahlamba without my permission. I can put anyone endifuna ukumfaka pha ndithi yakhe izozo yakho, yakhe mention yakho for free. Ngamandla ntoni? Ngamandla kaNkulunkulu, ngamandla ebhangela. You understand? So ibasona nami ubheke ukuthi uNkulunkulu uzokwenzelana. uNkulunkulu akahlupheki bafowethu. uJesu mezalwa uzalwe namakristali, wazalwa namagold, wazalwa neplatinum. Idlozi alihlupheki bafowethu. Yabona iproblem yabantu. Umuntu xa ephila kunezinto kumele uzifunde ezikunyathelela, kunezinto ezininzi mawuphila. But after life you see everything, you do everything. Because akusenamuntu onepower unless sebekuthwebula ke manje. Ingakho abantu abaninzi bekuthwebula. But you have power after life. Xesha elininzi abantu abathwetyulwayo kuba ngabantu abefamily. Ngoba kusuke kuligazi lakho. Xa kuzigazi lakho yalo welcome. Ngicima istofu sami nje kancane bafowethu. Yeah. Kunjalo nje bafowethu. Kusho ukuthi phaka umqombothi sibiyele emva kancinci ku-refresher. Phaka umqombothi bafowethu xa ngaba sowuvushiwe. Ungakha nje siyibiza intini, ungakha nje kancinci
ufake nje mhlambe esitsheni utye or sometimes mongafuna ukwenza njalo like mina anikatyi breakfast kusekuseni but yami breakfast namhlanje kuzoba ibreakfast yentini sika amakhushkhushu yabo amakhushkhushu siyazi siya requesta phela thina sihlali thina siya requesta thina as long une app shayika Pick n Pay uyibone na ukuthi ish xa ingena pha baza ngemoto kwixesha elininzi xa bengena bayachomba base Pick n Pay kakhulu la eCarltonville eKrugersdorp bangcono beza ngesithuthuthu most nemoto bona amakhushkhushu wakho zobuwashuze ngeapp uhleli phansi nje yabo ubukela iTV that time lokusithi so eyami namhlanje intini bafowethu because of nipheke utshwala besintu but asikho lapho so uJesu xa izalwa uzalwa enomcebo. There's no way bafethu ukuthi ungahlupheka. There is no way ukuthi ungahlupheka. Mawubelieve kakhulu kwidlozi ubelieve kuNkulunkulu. Mawubelieve kwidlozi lakho ubelieve kuNkulunkulu ukuhlupheka kancinci. Anikhathali ukuthi ubani angathini. Anikhathali ukuthi ungubani osukaphi. There's no way ukuthi ungahlupheka. There's no way. Amadlozi ayashiyana. Uyabona, amadlozi ayashiyana. Kunamadlozi ochola ukuthi ngawo 1990 njalo njalo, you understand ane? So that's why insisho nsithi mina kwelami side kwamanje xa usuke ke ngokusuke sokuthi ufuna into eserious ukhathela ukuhlupheka nyani ngoba phela kufuneke mawukwazi ukuphilisa ukwazi futhi nokuthi ube nemali mawukwazi ukuphilisa yenza imali phila bakubonakala ukuthi uyaphila bakubonakala ukuthi uyaphila yabo alikho idlozi elihlupheka abafethu alikho andaba ningayichaza nizeni thina but mina kwelami side khona ukuthi singaqala nje mhlawumbe kanye sithi yazi intoni ndizokuthandazisa thandaza kakhulu bafethu thandaza kakhulu bayafika abanye abantu la ko umuntu futhi nimbona bashe makanamali aciciyele senza amabhangela ndikunikeze nje kuphela uchola ubibhangela lakho umuntu uzolibhadala kancane kancane ubone bakunzima uyabona uthi momjonga na umjongisisa isimo sakhe over na ukuthi ya lo muntu lona nyane uyalifuna libhangela eli but kunzima uyabona pushwa nje izinkingi ukuthi azofika imthandazele nje amanzi into zakhe ziyavule mina bafethu ungacabanga ukuthi mawudibana noSimba udibana nomuntu ozokwenza icompetition nawe udibana nomuntu onjani njani mina I'm down on earth bafethu that's how like the way ngakhona uyakwazi ukufika nje sihlale nje sisoncokola hlale nje sincokole sincokole sibone ukuthi you understand but not ukuthi unifonele sincokolo but sometimes in the busy yabona so sometimes in the busy sometimes I nami ndifuna ukurelax khathela you understand ane so but mawufika lapha ekhaya ndiyazi ukuthi hayi umuntu xa ifika iyaphuma siyakwazi ukuncokola intoni ekuhluphayo nami ngicokole from ku-experience sami ngicokole from ngokwedlozi because into ndiyayazi ukuthi into sokufuna uzoyincokola ukuthi usizakale sincokole ndikubonisa ukuthi okay no ungenza kanje umzekelo sithi business ayihambi siqale sijonge ba problem yintoni imali Simba ndiyitholi iproblem yintoni you understand because mawungumuntu webusiness at least ilanga nelanga mangena imali every single day
but kushayana amandla ukuthi usebenza ngamandla wapi. Ungathi mawuthatha ibhangela ube socabanga ukuthi ibhangela nje. Ukukhumbula ukuthi phela la mina umsebenzi wami ukuthi ngicenge idlozi lakho ukuthi lento lo sukuyifuna mayenzeke. Suke ngicenga intoni idlozi lakho. Xa lidecide idlozi lakho ukuthi hayi imali moyifumana or ungayifumani. But when it comes to protection, nothing will happen. Lapho ke dilwa kakhulu nje nasedlozini lakho lapho. When it comes to protection, dilwa kakhulu lapho. Ingakho uzothi noba ungathola car accident kodwa uzophuma nje uclean. Anikhathala ukuthi beyimbi imoto yarola kangakanani. I'm not talking lana mina ngento ndiyicingela. I'm talking from experience. I'm talking from abantu abaphethe ubufakazi ngesandla. Ingakho bazothi abathakathi xa bekuhlasela buva nawe ukuthi kukhala izinja, kukhala amakati, kukhala yonke into kodwa bengeke baze bakuthashe. I make sure ngeprotection. I make sure ngeprotection. But when it comes to ukuthi ifunele ikunikeze imoto intoni likublesse, ingakho ndenza lento okuthiwa yi-necklace. Le necklace engizoyenza izobe inamandla kakhulu. Uyabona, izobe inamandla kakhulu and I will go all out for that necklace. But I think ngizoyi-introduce next year. Ngizoyi-introduce next year because kusenezinto nani safuna ukuyijonga before ndi-introduce. Kusenezinto nisafuna ukuzenza for le necklace le. I will go all out bafowethu. I will go all out for that necklace. Isendleleni yes. Isendleleni yes. I understand. Funa ukusebenza nje ngezinto ezisimple. Funa ukusebenza nje ngezinto very very simple. Khonapho kumele niphoqe izinto ngenkani. Xa sesikhuluma ngale necklace. Le necklace ngizoyi-introduce 2025 I'm sure. But 2025 ngizoyi-introduce. Angeke ndi-introduce ekudala ndiyithetha from last month. I understand that because of ngisafuna ukujonga yonke into endifuna uyijonga, ngisafuna even nami I think la ku December kumele ukuthi ndibe ndiyifaka i-necklace yakhona. Kumele ukuthi ndiyisebenze ngokusezingeni. I understand but ke ibhangela ikhona seyisetyenziwe ngokusezingeni. Ibhangela iyazenza izinto. Idlozi lakho kumele livume ukuthi ube ibusiness yenzeke. Ivele ikhuphuke 10 times. Ingakho mina ndiye ndithi mawufika esigodlweni sami, mawuzothatha ibhangela noba uthatha ibhangela, cela isho ukuthi mina Simba njengoba ndikunikeza lo R2 ndifuna ukuthi kwenzakale kanje. Abantu abacele ibusiness egroupini bambe besisho ukuthi hey vula ibusiness noba ngiyantoni, thengisa noba into noba ngama second hand. It's because secret yalo muntu uthe xa ifika esigodlweni sami wafika wacela washo ukuthi mina mhlawumbe kanye kwibusiness sami andiyenzi imali, bayayenza ndibabhekile, ndicela imali. Awu communicate nami khonapho so communicate nantoni nedlozi. Umsebenzi wami na kulo R2 enisuke ndiwufuna. Kulo R2 enisuke ndiwufuna ukuthi ndicele lento leyo ifunayo but protection is the first thing endiyazi ukuthi okumele ukuthi yenzeke noba kumnyama kubomvu. Bangashona bonke but wena ngeke ushone. Futhi ungaze bavikele kwesinye isikhathi. Bavikelwe nje ngenxa yakho ukuthi ukhona. Ithi iBhayibheli bafowethu othinda umntana kaNkulunkulu uthinda uNkulunkulu esweni. So bafowethu mandiniyeke la nitholakala khona kuseCarltonville. Uyafona before usiza. Cela ukuthi onto ingene nje ebantwini. Before usiza uyafona. Andifuni mina ukubona ngomuntu sengene egateini because sometimes uyoba seCarltonville kanti niseMidrand and xa niseMidrand mhlawumbe ndizipholene. Mhlawumbe ndisela milkshake ngoba ngithanda milkshake ijema nimkhulu abantu bekhala ngobukhulu bami. Mhlawumbe ndisela imilkshake le town edrobheni indawo thizeni. Uyabona uyafona mawuza ku Dr Simba. Uyabona la nisebenza khona nisebenza ndiyi1. Abantu ozobafika egcekeni lami bahlonipha kakhulu, bathanda abantu kakhulu, banecare. Mawungifuna nje ukubathuma uyabathuma. You understand ne?
So andifuna ukuthi umuntu xa ifika la sefika sebhosi sefika sedelela bakhona abantu abanjalo xa bebanjwa sispirit. Yeah, understand. Bakhona abantu abanjalo because ama-spirit abafani. Khona abantu abanama-spirit awenyoka ezilwayo, khona abantu abanama-spirit amagundwana, kunabantu abanama-spirit awezinto nje. So uthi xa ufika la, so ufika edlozini elikhulu la sigodlweni esikhulu, kuzophakama ispirit sakho. Xa bekubona abantu usilwa kusuke kungaliwena. Ingakho abantwana bakaNkulunkulu abanegift yathi ninibonisa. Ithi ninibonisa nje into encinci. Yabona ngokunyathela nje la egate. Enye gate nansi ngapha nanoba nizoyikwazi ukuyibona na. Enye gate nansi. Abantu abasuke nje benespirit senyana, uvuka ngumoya nje esepha egate. Umoya uphakame. You understand? Because indawo enjani? Indawo kaNkulunkulu, indawo engcwele leni kuyo. Indawo kaNkulunkulu kumele ibonakala. Ingakho bengisisho kulona bethetha ngobufebe ukuthi yena uyafeba kodwa unezinto. Mina nisebenza ngokaNkulunkulu, lisebenza ngokwedlozi. Usho ukuthi uku-operate kwethu akufani. Yabo. So uku-operate kwethu akufani. Nama kusho ukuthi angeke ngikwazi ukufeba. Ndingumuntu. Ndiphila phakathi kwabantu, izelwe ngabantu. Ndikhuliswa ngabantu, ndiboniswa ngabantu. But inkinga uNkulunkulu endihamba naye nedlozi endihamba nalo. Yabo. Ingakho mina uzothi nje ngokuxhumana mase sibonana ungekho nje lapha kwi-live la khona uzobuva iphawu ngokuxhumana nje kwethu kakuhle. And ndikwazi ukuthi andaba ngakubaliselana thina. Ngokuxhumana nje you will feel the spirit ukuthi uSimba lo ndimbona pha ko social media nguye mara ngokumbona but ngoku hayi kunalento le edifferent ngoSimba. You understand? Ukuhlonipha ntoni? Ukuhlonipha uNkulunkulu, ukuhlonipha idlozi. Ingakho yonke into endiyicelayo nento futhi ozothi xa ufika la ufika uyicela angeke kuthiwa yenzakalanga. Andikhathala ukuthi wena uthi moyijonga ulento uyibheke ngawapha amehlo angeke kuthiwa yenzakalanga. Andikhathala ukuthi into enjani. That's why even nomuntu osuke ethi yanisabisa mina ndingakhona ukuthi ndisabe just because of abanye abantu bayasaba or abantu kwathi. You understand? Because of mina I know uNkulunkulu wami, I know idlozi lami. Umuntu uphathwa ngumoya esangena ngegate. Awuvu umoya ukuthi because of uNkulunkulu ndiyamrespect. That's why ndenze le ndawo lena ukuthi kube indawo engcwele kaNkulunkulu. As long ndisaphila abantwana vele bangane bayidlakaza. Abantwana bangane benza ngoba kuyenzeka ukuthi umntana angalandeli izitepu zakho. Kwelinye side ndingumuntu sisebenzela abantwana zonke into esizenzayo. Yabo, sisebenzela abantwana zonke into esizenzayo. You understand? So that's part of your life. Yabo. So indawo engcwele, indawo kaNkulunkulu. Mawunyathela la iproblem ngeyo. Icela nje senizovala. Bayazi ndisho la uthwele mawuthwele awukhona ukuresista la ngokunyathela nje la kulamagciki. Ingakho ndithi amanzi ndiwathandazela amala. Uyabona moza namanzi ndiwathi awukhiphi ne10 cent mntana seka ukhipha nje kuphela u2 osuku uzocela ukuthi manje ndifuna into zami siqhaqheke. Manje ndifuna ukuthola umsebenzi, kade nimakethe Transnet, kade nimakethe mine, kade nimaketha PPP. Manje ndifuna ibusiness. Khona apho usuke la uzonyanzela idlozi la ngoba lami idlozi alilali. Alilali into yakho ungakayifumani. Andikhathala ukuthi ningacela ni100, andikhathala ukuthi ningacela alilali lami idlozi. That's why amadlozi abantu abafana umzekelo abo Jacob Zuma abantu bekade becabanga bandenza isense ekwazi ukuza kimi azocela ukuthi sicela ukuthi ukhulule umntanethu, sicela ukuthi wenzele umntanethu kanje. You understand? Elami idlozi alilali. And amadlozi ahlakaniphile kuzawona xa ngaba sebona ukuthi ingathaka amameli lo. Andikhathala ukuthi inyanga mhlambi eyenzo enihlonipha kanjani or ngubani liyeza idlozi. Idlozi lomuntu le power la suka thetha ngayo nani ne power mina ninamandla ayezomandla kimi.
That's how I work. That's how I work. That's why ngicreate amabhangela. Not ukuthi umthawukho umthi nawo mina. Hayi ukuthi umthawukho bafo umthi ndinawo. Xa ngaba ke ngosofuna ke ngikushaye ngomthi. Okanye nikwenzela izinto ngomthi umthi nawo. Iziwasho ndinazo. Hayi ukuthi azikho. But xa ngaba sikwenzishayela njengebhangela. I understand. Ngifuna ukunibonisa nje amandla lento okuthiwa ipower. Uthi mawukwazi ukuthi uzothatha amanzi. Ubuthetha ngento understand. Ngifuna ukunibonisa that's why ninibonisa ngamabhangela ngithi ngifuna ukunibonisa ngenayiclase. Nisho amanzi ewodwa. Umthakathi athi xa ifika vele afika abona lilahlekile la engathi nisemfuleni ngoba niselwandle. Uyabona? Hayi ukuthi umthandi nawo kuphela lisalungisela nami ukuthi nikwazi ukwenzela abantu ama product. Ngicabanga ukuthi oko into enzoyenza kahle kulonyaka ozayo. Uyabona because of phela mina xa ngaba sekuthiwa nijulile esilwanini. Yabona manje ngaba ndisikipha nje clean. La usuku ngabaza. I know ukuthi into endizimixile eminye imithi nikhona ukudibanisa izinto eziya ko 200 ndidibanise entweni eyi1. Ihlanganise. Bethe ngovala khona apho. Shaya ngesinye isiwasho futhi enzokubetha ngovala. Hayi ukuthi umthandi nawo, hayi ukuthi umthandi nawo, umuntu khona. Yabona. Cha kuphela nisebenzisa ntoni? Ingakho kwamanje ndinezigodlo eziyi2. Kude wenisebenza ngakho nivulela inhlanhla ndikwenzele lento lo sokuyifuna. Uyabona? So bafowethu cela ukuvala. Ibhangela khona abanibuzayo. Ibhangela bafowethu lingu-1200 mase ukuthi ufuna ibhangela 1200. Dimile lapho 1200. Xa ngabe usithini usithi wena ufuna ibhangela ukulikhuphula because khona bakhona bake bandifonela babuza basimba selikhuphukile kwathini ukulikhuphula bafethu ngizolikhuphula mase ndiyenzile nayiclase kula khona ngizolikhuphula khona but kwamanje 2024 nikhululeke ibhangela ling-1200 ngoba ndifuna ebantwini abaninzi lifikelele uma ufuna ukubhatala kancane andinankinga as long uzothumela iproof ukuthi Simba manje nikhokhile yabona ibhangela liyabhatalwa abafowethu yalikhokhela ibhangela. So guys nibonga kakhulu nangomnye buzo ukhuthazile uthi mkhulu okweyiphi indawo la nikhona nise Carltonville la nikhona kwindawo bathi extension 8 nomoyanyana lapha kwindawo bathi kuse extension 8 la nikhona la nifumana khona mawufika nje Carltonville ufuna extension 8 or mhlawumbe ucela location mawusiza ndiyakuthumela nje location ngo WhatsApp uzofika ndikwazi ukukusiza. Yabo anikhathala ukuthi because kunabantu othola ukuthi lo mhlambe impilo yakhe ibambekile kwaphuma isisu kwaphuma izisu kuneziso zaphuma yawazi you understand kade wenza izinto yonke into yakhe ihamba kakuhle ufike la ndikuhlambe yabona kulomfula lo ndunikezwe nje umfula ohambayo ufike ndikwashe khona uyahamba umfula khona ubusuku nemini umfula umanga so iyothini izilwane zingahambi kuyothini bangahlambeki abantwana osuku ofuna ubahlanga ngoba umntana ukwazi ukumlahla abafethu asekuzikhohlisa ke ndiva umuntu othi namhlanje kanye hayi senifuna ilahla lemimoya emdaka imoya omdaka iyayihlamba ngumsebenzi wami siyayihlamba ibe imimoya emihle kwenzela ukuthi even edlozi ukuthi xa lifika idlozi likwazi ukukubusisa. You understand? Likwazi ukukubusisa ungalokwacinga ukuthi yo mawucinga ngenyanga ucinga ngento emdaka ucinga ngento mhlambe engenalutho awukuthi mawucinga ngenyanga ucinga ukuthi yo hayi yabona uyabreaka kuwa. You understand? Awucinge kanjalo sometimes ukuthi uyabreaka over because of into uyabusiswa that person. Uwelekazi uthi ndiyavuya mkhulu xa usithi uyakwazi ukulibhatala half uyakwazi ukulibhatala half thumele nje half ufake until ibhangela liphelela ndikufake egroupini uva abanye abantu ukuthi abantu bathini masolibhatele ndibese ndikufaka ke ngoyibhangela ngizokufaka egroupini just ukuthi ukhona ukumamela indaba. You understand? But xa senibona namba kuphela 2 months
ulendo kuphela 2 months and futhi awulendo awubhadali for 2 months ndiyakhipha ke groupini because indaba sozivile abantu bazokutshela into ezethusayo yabona ezise groupini zincinci ngenxa yebhangela zincinci and ziyethusa ezinye but ezinye ezincane khona izinto za private khona nje izinto za private la khona ekudinga ukuthi nami xa senimamela ifoni ndiphume endlini yabo ube ngathi ndenza nje live kanje khona izinto ezethusa la kusuke kungadlalwa ke bafowethu yabona uma ufika ngenhliziyo emhlophe kimi and uNkulunkulu bafowethu uyanikela ukufika nje mhlambi ngokukunikela ukuzoklina nje jarity ukuhlamba nje imoto ukwenza something uNkulunkulu uyakubona ingakho umuntu esathi engena ngegate la kwami avuke sispirit khona abantu abahamba ngenyawo umuntu asuke egate akhulula ihlanga ubona bamumhle lo muntu khuluma ngama scientist khuluma ngabantu akhulula ihlanga athi hayi akuvumi Simba ndigqoke ilento la kwakho ndiyamazi umuntu ukuthi hayi kusuke ngumntana kaNkulunkulu umntana wedlozi most but kanifuna ukuthini yeah so abo nje ngokubathasha nje ngisho nangesandla izinto ziyenzeka so bafowethu akunankinga la nitholakala khona kusegoli ibhangela ling1200 limile kulonyaka lo anifuna ukulikhuphula I know ukuthi pressure ininzi khona abantu engakabafaka abaninzi egroupini pressure ininzi kakhulu ebhangela bafowethu cela ukuthi xa nibona le video nindithinde bafowethu ukuthi ndikwazi ukuba abanye ukuthi ndibathumelele back because andithi kube nenkinga ukuthi kune level enifuna ukuyisebenza ngayo ibhangela so ibhangela andana bayi network bafowethu sawubona Mr DD sawubona Khehla yebo yebo kunjani yaphila mkhulu kunjani yebo mkhulu ungathi ndazinga manje Khehla lami asikuve yakhona ukuthumelela ibhangela siyalithumela Khehla hawu yabona njenganamhlanje kunamabhangela ekumele ukuthi ndiwathumele so amabhangela ndiyawathumela Khehla lami kunabantu ekuthola ukuthi abanye like kusho ukuthi mangabe uorder ibhangela nesentshela nje nabanye mangabe uthenga ibhangela kumele lokho remind because of sometimes umsebenzi umninzi sometimes be free njengamanje yeah njalo nje bafethu ukuthi ibhekile yami safuna ukuphuma nyani yazi because abantu bafuna ukuthi kufanele ukuthi bathola amabhange yo yeah okay amen Khehla siyabonga uzongithinta ngofuna la siyabonga kakhulu sendilate manje bafowethu sengizovala live inamba yami ithi 064977 5263 ngicabanga ukuthi ubaba uDidi sokoliswa yi-network nayibona nansi ngephandle siyabonga kakhulu bafowethu nibe nemini emnandi ndiyacima manje sendenza into yami manje isidudu sami sesi-right ithi nibonisa abantu okugcina jabule idlozi bafowethu jabule idlozi oh guys bafowethu niphe nje message encinci kanike nisebenzise amafutha we-crocodile yabona amafutha e-crocodile ndiyakhohlwa ukuthi bawabiza ngantoni abafowethu nodadewethu ufika uwadla ayabhodlisa sometimes na ufika uwadla andisho ukuthi xa nibhodla kusuke kulilo mina lidlozi kimi so kuni
ufika uwadle amafutha ecrocodile. Uma ufika nje ufika usho ekhemesi ezesintu uthi nifuna amafutha wecrocodile, bawabiza nje amagama akhona ahlukahlukene kuya ngokwe-language, but amafutha wecrocodile, alligator, into ezifana nezo, uwadle lamafutha la. Ngiyakutshela la ngaphakathi ayabulala into zamadliso. Xa ngaba sowubona ukuthi uthando lakho sometimes even noba kuthi uthando lakho mhlamba ulibona or wathini, thatha amafutha uhlala uwadla noba kayi-1 ngenyanga, noba after 2 months 3 months uhlala uwadle lamafutha la awe-crocodile. Siyabonga kakhulu. Uthi thokoza mkhulu, siyabulela uZanele, siyabulela kakhulu. Lo live lona uzowuthola ku Dr Simba TV kwa YouTube bafowethu. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu abenani, uNkulunkulu anibusise. Ithi ndenze ke ndiphethe lembiza lebe kade siyenza manje. Funa ukuthi nibone kahle ningathi ndiyazi phela nihlala emasabhabhu na. Isemasabhabs. So kunjalo nje bafowethu, nasi ke isidudu sami sesi-right. Siyabonga kakhulu sisuzanele abantu kade bebukele nabantu ababukeleyo, abantu bazosubscribe kwa YouTube, abantu banifollow ko TikTok, akwa Facebook. Siyabonga kakhulu guys, uNkulunkulu anibusise. Igama lami uDr Simba Lwandle. Kunjalo bafowethu, uLwandle lingeqiwa ngabantu kodwa leqwazi inkonjane kuba zihambela phezulu. Siyabonga.